Free 2019 COVID-19 Emma no humri so no ye nyina ye hunu esese niema pi enam summa enkrofo ehwere won adwuma Emma adofofo bebre susu ehwere won ekra Emma ne ko bae se ye my Ghana mo hakran ye the lockdown eto ye so Emma o mu close borders Kotoka airport US won nyina won den ewiase afa na nyina won etutu won airport mu se ne be ya ga COVID-19 no ano ebe brase na yakosua ye de any COVID-19 di akon efri se vaccine abamum enso no ye boya ho ban se ne be ya COVID no eso ebetie na asem ababeto mepunu so ene se asorupon edi no di Christ Embassy emu mpanimfo no ya chi won na ne nkyerɛkyerɛmu no kyerɛ sɛ Christ Embassy mpanimfo no bi no kɔyɛ asɔre kɛseɛ pa ɛwɔ the dome na abra won ɛkɔyɛ asɔre no nso sa ɛhyehyɛ aban ɛde atoto kwan mu sɛ nka obia no wo kɔ asɔre a enka bɛyɛ a enka fa nose mask ɛfa hyɛ ne hand sanitizer na wo di bia yɛ de afa won san afa susu no mon create space I say the be ya mon tari mon bobon ma COVID no ensign say COVID no esign wa wutimi ehwere wo kra na ye na just say Christ Embassy asori no wo am pemfi just won wachi wani ehade a aban editu dwani na no won amfamu ababa ko kra say na won ekoye asori no ewo the dome no won create space na just won tari won nose mask so a womo anhye ena kyerese wawo nim the dome se ne asori edan ni mu esi efatie kese pa ye na asori members no won ekoye asori wo ho no man kyerese won she nose mask ama enam sunti no police for akwakoye de akwakochi organizers eni emu empanimfo nyina kyerese na wo hye asem ko won pastor Pastor Chris eso e de aba betu dwa se ane COVID ni de vaccine na wo e de aba no ade a just say free the pit of hell just evil pan ye the church members no de mo bia enye den emfa vaccine ebi enti ye no ntina ma Christ Embassy members no say enya de am vaccine de mo be den wo mo ebe wo anase nose mask no kwa no mo ebe den ebeshe na dofo nyansho ya my Ghana ha no se no yenya ye beka ya abra COVID-19 man no humi so no ye u county inkofo a na ewu a edosu pa aye entema ban edihye ye edigo kwan so se de be ya ebeboa me ni wu amienu se ne wo kwa ensori bebre mu a ubekọ no te se omama space intervals ewumpa obia so se note mask even so ukwa yiase krana obia se nose mask enye se bia ne first wo enti na nkofo ye de ehhehye na emom no se de be ya be protecting wo free COVID-19 bebre na gin so COVID-19 de fake enye real propaganda bia na se aban na ahye da kasa se ne be ya amudi be ya politics but COVID-19 is real so yenya ye hye ya approach memu US UK yenyi na ye hunu nia ye den course wo hye nipa egugu ye enya asem kuma enkofu wu pa ye obe no ma ye mass burial nipa be 1000 ne ye kwakosia omo to the extent say lockdown ni esi ye krampo no wontimi nya kwanpo na why de wapie ye koya ye ma Dubai say no so Sahara lockdown si ye abra ka plane bia ye den entu afesi ye the curfew class to say 6 p.m. pepe no why ye be hu wa bontin bia no abai and police be den ebechiw atom saso na de ba ye man Ghana mu ye nyina ye hu hyehyede a ye president edi etu akwan mu say who she nose mask ye bechiw to the point say soldiers for say wa who she nose mask bia no ya chu na ne ye chawo tumpre ebezo so wala se wo she nose mask etimi jiu tem ska se na be ya
next time no when you be there eba on so na say amra aban ahwehwe ede ato afa COVID-19 hunu yenyi na ye be de ye bedi so na enam so na ama aban anase police for akwa ye de akwa arrest organizers ni emu asofufo na won akwa chi won na ye bisa se wana ne ma won ekwan se won enko de dom ho enkwakwa ye asori kesie se na face mo sanction no ma ha sanitizer so didi na bibia ni wa eche sanitizer makika atare ho ti se sardine enye asem kuma na obiom no bebre no su busa se wana ne sam emma won akwenya se mo nko ho na mo nko ya sorry ne mpo se mo kwa ya sorry kwa na obia ensi mu kwa na nso no wo se mo titi mu ntem se ne be ya protocols on ase ko ehihye ya ban edi atokwa mu no mo be di su pepepe eno for aban ni on good ba for citizens no ye on good so the be ya ye betimi ide fighting against COVID-19. It's still raining, still COVID-19 wa ekunkum enkrofo ebinum kwa no echi won obinum enyim tree na ne won de gu so dey so odi enyema bebre gu kwa so onum we ya COVID ni beko onum we ya COVID ni beko achichi chinkofo bebre ama won edi nwa dance se ampa COVID-19 achi won de nyese bosirim kabi na o ye de won ebo etinimu aka na COVID no it's real mesra ya my Ghana say enhyehyede ya president edi atokwan mu edi amaye no mo ma ye ni so se ne be ya COVID-19 no eso ebecha na free 2019 COVID-19 etini want to say edi si ya my Ghana mu no eto enchaye ekoswara ekum ekrofo last month ya mu te say ekrofo free amanoni won bedu kotoka airport hono mu no won won test no na bebre na no de enya COVID ni bi bebre na enya COVID ni bi na ye busa say bebre ka say COVID-19 enya real eni wonu mu enya obian si de ena kofu guswa enya COVID-19 ni bi na kire say ya mo ya hu by no mask ni ye share hand sanitizer no so ya mfa ye nsan se ne amra de ehihye anyo no ti mesre minwanum se amra aban ede atokwa mu no ode ma minum mienu se ne be ya ahobanbo ebe ba ye bata ya mu se ne be ya yenya COVID-19 ni bi na mi bisa se aban ama ya kwakwo chichi organize se eni emu asofo neye ni kwan so no efise won atia amra and say esan se eya sorry to naga wasa aban ejai emaneka na ni sanu ntinu meso se ko ye YouTube channel na ko subscribe e fa ko too much GH comment section also no chawaje e fa pa ene ensemiu ofri wa ko follow wo Facebook Instagram and Twitter na bia me di ene ensemi eba mapono so no me din di afia enstroma ene se ne ye besen hia makra obibia